Turabasuje bakunzi ba Iwacu News 24 tubahaye ikaze ngo tubagezeho bimwe mu bikomeje kuvugwa mu isi. Turababwira ko umuyobozi wa MONUSCO yasuye abarwanyi ba FDLR bitegura gutaha mu Rwanda. Abarenga 1000 bafungiwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakatiwe igihano cy'urupfu. Mu gihugu cya Mali imirwano yakajije umurego hagati y'ingabo za leta n'ibyihebe. Jordani yabaye igihugu cya 63 kiyunze kubiri mu Rwanda ku masezerano yo gusubira ku kwezi. Perezida Donald Trump yasubitse urugendo intumwa ze zagombaga kugira muri Pakistan mu biganiro na Iran. Naho muri Israel ingabo z'iki gihugu zatangaje ko zagabye igitero ku ngabo za Hezbollah mu majyepfo ya Liban. Tubahaye ikaze mu makuru arambuye ngende Umutesi Glory ini Iwacu News 24. Duhereye kuri iyi nkuru reka tubabwire ko umuyobozi wa MONUSCO yasuye abarwanyi ba FDLR bitegura gutaha mu Rwanda. Umuyobozi w'ubutumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo James Swan yasuye abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba wa FDLR bitegura gutaha mu Rwanda bashimira icyemezo bafashe cyo gushyira hasi intwaro. Aba barwanyi bari mu kigo cya MONUSCO cyakirirwamo abarambitse intwaro giherereye muri Bambirote itwariye Amasisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Icyakoze umubare wabo cyangwa imyirondoro yabo ntibyatangajwe. MONUSCO yemeza ko abarwanyi bari kumwe n'abo mu miryango yabo barimo abagore n'abana. Nyuma yo gusura abarwanyi, Swan yatangaje ko ikibazo cya FDLR kiri mu byo MONUSCO n'umuryango mpuzamahanga bibona ko biri mu byihutirwa bigomba gukemuka. Asaba abanyekongo kubigiramo uruhare. Yagize ati ku kibazo cya FDLR iri kuva mu mashyamba no gucyura biteguye gutaha mu gihugu cyabo, ndagira ngo mpamye ko kiri mu byihutirwa kuri MONUSCO, umuryango mpuzamahanga kandi byashimangiwe n'imyanzuro y'akanama ka Loni gashinzwe umutekano. FDLR yashinzwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ubu iracyakorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi ifashwa n'ubutegetsi bw'iki gihugu igakorana bihoraho n'ingabo zacyo. Kuva uyu mutwe washingwa mu 2000 akanama ka Loni gashinzwe umutekano kafashe imyanzuro myinshi isaba ko ingabo za MONUSCO zihabwa inshingano yo kwishyira mu bikorwa ariko aho gusenya ubushobozi bwabo burushaho kwiyongera. Tariki ya 27 Kamena 2025 u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byagiranye amasezerano y'amahoro bifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu ngingo nyamukuru ziyakuyemo harimo gusenya FDLR ariko ibikorwa byo kusenya ntibiratangira. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivanga muri Kamena 2025 yatangaje ko FDLR ifite abarwanyi babarirwa hagati y'7,000 ndetse n'10,000 bivanga mu baturage bo bamenye ko bagiye kugabwaho igitero. Dukomeje n'amakuru yacu tubabwire ko abarenga 1000 bafungiwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakatiwe igihano cy'urupfu. Imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ko abarenga 1000 bafungiwe muri iki gihugu bakatiwe igihano cy'urupfu. Muri Werurwe 2024 guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasubukuye ishyirwa mu bikorwa ry'igihano cy'urupfu nyuma y'imyaka 21 isobanura ko bigamije gukumira ibyaha byo kugambanira igihugu n'ubujura bwitwaje intwaro bikorerwa mu mijyi biri kwiyongera. Uwahoze ari Minisitiri w'Ubutabera Constante Mutambatu Ngunga yatangaje ko bitazagarukira mu gukatira abantu gusa ahubwo ko bazajya bajyanwa muri gereza ya Ngenga icungirwa umutekano kurusha izindi kugira ngo bicirwe. Imiryango irimo SPM irwanya igihano cy'urupfu, CPG iharanira amahoro n'ubutabera bifashijwemo na bamwe mu bagize inteko nshinga amategeko n'abanyamategeko yakoze iperereza isanga mu 2024 gusa barenga 480 barakatiwe iki gihano. SPM yatangaje ko yasanze muri gereza 19 muri 80 ziri hirya no hino mu gihugu hafungiwe abantu hafi 1000 barimo abanyamahanga 13. Aba bose bakatiwe igihano cy'urupfu hagati y'umwaka 2024 n'uwa 2025. Uyu muryango wagize uti muri iri perereza byagaragaje ko abantu hafi 1000 bafungiwe muri gereza 19 twasuye bakatiwe igihano cy'urupfu ugereranyije n'abagera kuri 510 twabonye muri heruka twakoze mu 2019. Imibare igaragaza ko igiteranyo cy'abakatiwe iki gihano bafungiwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hose kirenga 1450. SPM yagaragaje ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri mu bihugu bya mbere muri Afurika bifungiwemo abantu benshi bakatiwe igihano cy'urupfu. Ibyo bigashimangira ko ibahirizwa ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu muri iki gihugu riri hasi cyane.
Iyi miryango abadepite n'abanyamategeko byagaragaje ko mu mfungwa zakatiwe igihano cy'urupfu byaganiriye nazo 73% zavuze ko zakorewe iyicarubozo mu gihe zakorwagaho iperereza cyangwa mwibazwa hagamijwe kuzikuramo amakuru cyangwa kugira ngo zemere ibyaha. Yasobanuye ko 73% bagaragaje ko mu gihe cy'iperereza ry'ibanze batari bafite abanyamategeko babunganira. 42% basobanura ko batabonye ababunganira mu manza, bikaba byarabashyize mu byago byinshi byo gutsindwa no gukatirwa. Iyi miryango yasabye leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubahiriza uburenganzira bw'abakekwaho ibyaha burimo kubafasha kubona abanyamategeko babunganira kuko biri mu bibafasha kubona ubutabera buboneye, kandi igahagarika gahunda yo gushyira mu bikorwa ibihano aba bantu bakatiwe. Twerekeje mu gihugu cya Mali, imirwano yakajije umurego hagati y'igisirikare cya Mali n'ibyihebe. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu, inyeshyamba zagabye igitero mu mujyi wa Bamako muri Mali mu bice bitandukanye. Urusaku rwinshi rw'imbunda rwumvikanye guhera saa 12 z'igitondo hafi y'ikigo gikomeye cya gisirikare mu gice cyitwa Kati giherereye hanze gato y'umurwa mukuru. Abasirikare ba Mali bahise bafunga imihanda imwe n'imwe kugira ngo bazibire abo barwanyi. Ibindi bikorwa nk'ibyo byabaye mu mujyi wa Sevare Kidanaga mu majyaruguru ya Mali. Mali imaze igihe kinini ihanganye n'imitwe y'inyeshyamba yo mu burengerazuba bwa Afurika irimo Al-Qaeda n'indi ishamikiye kuri leta ya Kisilamu. Ubuyobozi bwa Mali buvuga ko bwamaze gutahura ayo matsinda y'ibyihebe mu bice bitandukanye by'igihugu, gusa ntabwo bwigeze buvuga aho abo bantu baherereye. Bwavuze ko imirwano ikomeje ariko busaba abaturage gutuza. Urusaku rw'amasasu rwumvikanye no hafi y'ikibuga cy'indege i Bamako. Mali iyobowe na Assimi Goïta ndetse imaze igihe kinini yishingikiriza abacancuro bo mu Burusiya. Jordani yabaye igihugu cya 63 kiyunze ku biri mu Rwanda ku masezerano yo gusubiza umuntu ku kwezi. Ku wa kane tariki ya 23 Mata 2026, ubwami bwa Jordani bwashyize umukono ku masezerano agamije ubufatanye muri gahunda yo gusubiza umuntu ku kwezi, kubungabunga no kubyaza umusaruro isanzure azwi nka Artemis Accords. Cyabaye igihugu cya 63 cyiyemeje gukora ubushakashatsi mu isanzure mu mahoro kandi mu buryo butangiza. Artemis Accords ni amasezerano y'imikoranire mu kubyaza umusaruro isanzure yashyizweho na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 2020 ku bufatanye na NASA. Aya masezerano yashyizweho mu 2020 ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatanyaga n'ibindi bihugu 7. Amaze gushyirwaho umukono n'ibihugu 63, aho u Rwanda na Nigeria ari ibihugu byabimburiye ibindi ku mugabane wa Afurika. Ibihugu byashyize umukono kuri aya masezerano byemeranyije ubufatanye mu bushakashatsi ku isanzure bukozwe mu mahoro, gusangizanya amakuru y'ubushakashatsi, guhanahana ubufasha bw'ibanze mu gihe bibaye ngombwa no kurinda ahantu ndangamateka mu isanzure. Ikindi ni ugukorana mu bijyanye n'isanzure hagamijwe kugera kuri gahunda ya Amerika yo gusubiza abantu ku kwezi binyuze muri gahunda yiswe Artemis no kuzahubaka icyicaro gihoraho. Mu yandi makuru, urugendo rw'intumwa za Amerika rwahagaritswe. Trump ashimangira ko ingendo nyinshi zidafite inyungu. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yasubitse urugendo rw'intumwa ze zihariye Steve Witkoff na Jared Kushner rwari ruteganyijwe rwo kujya muri Pakistan. Iba bitangaje kwa 25 Mata 2026 nyuma y'uko yari yatangaje ko abo bombi bari bwerekeza Islamabad muri Pakistan mu biganiro na Iran. Trump yavuze ko gusubika uru rugendo bitewe n'uko hakoreshejwe imbaraga nyinshi muri ibi biganiro ariko Iran ikinangira. Ati dufite amakarita yose bo nta n'imwe bafite, ntibashaka ibiganiro, icyo bazakora ni ukuduhamagara. Ibi bibaye mu gihe byari biteganyijwe ko Witkoff na Kushner bahurira na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran Abbas Araghchi wari wageze muri Pakistan. Nubwo Araghchi yari yageze muri Pakistan, Iran yari yavuze ko atagiye mu biganiro na Amerika kuko nta gahunda Iran yari ifite yo gusubira mu biganiro na Amerika ngo kuko nta kijyambere byatanze. Bibaye inshuro ya kabiri hategurwa ibiganiro hagati ya Amerika na Iran bigasubikwa bitewe na Iran yanze gusubira mu biganiro, aho bwa mbere byari byasubitswe kwa 21 Mata 2026. Ni ibiganiro byari kuba bigamije kugera ku masezerano yo kurangiza intambara ya Iran na Amerika, akubiyemo no gufungura inzira ya Hormuz yafunzwe n'iyi ntambara igateza ibibazo by'ubukungu ku isi. Amakuru yacu tuyasoreze kuri iyi nkuru ivuga ko ingabo za Israel zatangaje ko zagabye ibitero ku birindiro bya Hezbollah mu majyepfo ya Liban. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yategetse ingabo za Israel gukora ibitero bikomeye ku birindiro bya Hezbollah muri Liban nk'uko byatangajwe n'ibiro bye.
Ku wa gatandatu IDF yashyize ahagaragara amatangazo menshi kuri Telegram ishinja Hezbollah kurenga ku masezerano y'agahenge yari yumvikanweho hagati ya Israel na Liban. Nyamara impande zombi Israel na Hezbollah zakomeje gushinjanya kenshi ko buri ruhande rwarenze kuri ayo masezerano y'agahenge. Bashimire mwe mwese twabanye kandi mukomeza gukurikirana ibiganiro tubagezaho hano kuri Iwacu News 24 naho ubutaha.